ubona mpagaze imbere zanyu suko nduhambaye ariko ni ku mbabazi zayo. Nicyo gituma nagira ndabinginge kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Ndazi ko ndashobora kuba ntazi kuvuga, ndashobora kuba ntashoboye gushikana neza ku mutima, ariko nagomba ijambo ry'Imana twaronse umunsi turisangire kandi tubyumvirize, birashobora kutugira akamaro. Imana ihabwe icyubahiro. Ijambo ry'Imana nk'uko ndi mwarimu uza gusanga rimwe rimwe ryavuzwe. Ijambo ry'Imana iyo Imana yatanze ihera kuva ku ntanga. Kunze gutangara nsubire ibyo abandi bavuze, kuko nimba nabiteguye nasanze n'abandi nabo baciye Imana yaciyeko tutavuganye barabitegura. Rero byerekana ko Imana iyo yashatse ijambo ry'Imana idushikiye. Amina. Tudatevye rero nagomba dusome kuvayo igabane cya 19 kuva ku murongo wa 3 gushika ku murongo wa 8. Kuvayo igabane cya 19 kuva ku murongo wa 3 gushika ku murongo wa 8. Ni ku rupapuro rwa 83 mu isezerano rya kera. Ndasoma mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Mose umutwe w'abantu ngo Imana ibonekera Abisirayeli ku musozi Sinayi. Mose aduze aho Imana iri, Uhoraho amubarira n'ijwi rirenga ari kuri uwo musozi, atukuba ariko ubabarira ab'inzu ya Yakobo. Nimwumvira iby'ukuri mukitondera isezerano ry'iwe, muzomubera inyungu yiharije yitoranirije mu mahanga yose, kuti kuko isi yose ari yiwe, kandi muzomubera ubwami ubwoko bw'abaherezi ihanga ryera. Ayo majambo aba ariyo ubwira Abisirayeli. Nuko Mose araza ahamagara abakuru mu bantu abashikiriza ayo majambo yose Uhoraho yamutumye. Abantu bose bamwishyurira icyarimwe bati, ibyo Uhoraho avuze byose tuzobikora. Atuma imisore mu Bisirayeli aja gutanga ibimazi irabyosa no kubagira Uhoraho amashuri n'ibitangara kw'ibimazi by'ishimwe. Mose yabira igice cya kabiri cy'amaraso agisuka mu nzabya, ikindi nacyo akimirija ku gicaniro. Araheza yabira igitabo cy'isezerano agisomera abantu, baramubarira bati, ibyo Uhoraho avuze byose tuzobikora kandi tuzomwumvira. Imana idufashe cyane. Haleluya! Haleluya! Umunsi ndashaka tuganire ku kintu cyo kwishyura mu kivunga, ukuntu abantu twishyura mu kivunga. Ariko nubwo batiza kuba introduction za kubintangamarara, mu nyuma turabwira Imana yishyura kuri umwe wese. Amen. Amen. Ngeni Imana yishyura kuri umwe wese. Amen. Ukwishyura kuri kivunga. Abisirayeli barabambere iby'Imana ivuze ngo tuzobikora. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Twese biradushikira ugasanga ko twishyura iby'Imana ivuze ngo tuzobikora. Nibishika. Nibishika. Ugasanga ko ntakababwa iby'Imana ivuze ngo tuzobikora. Icyo ni ibintu dushikira cyane. None bitanga kuvuga ngo je narakijijwe ngo twe turabakristo. Nitwaba twabivuze. Iki rero kubanza kumenya mbega Imana yavuze iki, Imana ishaka iki, Imana kuri ishaka iki. Uko Imana yamaze kubabwira, mubanze mwibuke iyo mwari muri Egiputa. Murazi ibyo nakiriye Abanyegiputa. Yesu ashimwe cyane. Aho wari wese arabyibuka. Tubisoma kumenya ibintu bisanzwe ngo Imana yatetse abantu 10 ku rugero rw'10 abantu atandukanye Abanyegiputa kugira ngo barekure umuryango wa Isirayeli. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Umuryango wa Isirayeli umuryango muto cyane, ariko n'abanigura ati umuryango wari wamerewe nabi cyane. Ariko wamerewe nabi cyane kubera kutumva. Isirayeli agati uri hanga ryanje, genda Imana ikuha, simwene uri Imana kugereranya nawe, genda umwe nta wundi kugereranya nawe, ngenda umuhorere utahigisha ngore kuri Isirayeli ngo amen. Ibyo tuzobikora. Yego turabyemera mu kivunga. Hari twikwegera abantu mu kivunga, hari twikwegera ibintu byose tukabira mu kivunga.
ati n'Imana ivuze nzobikora, wese ukavuga ngo amen. Ivyo uvuze ngo amen uravyemera. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Abisirayeli rero kenshi barakurikira gusa, hari umuntu yarazikaye mu Isirayeli, icyabuza gusambana, icyabuza kwiba, icyabuza no gukurikirana hagati yabo. Yesu ashimwe cyane. Turibuka n'abandi bagwana, bose hagati muragwana muri kumuvukana, muragwana muri bene data, murareba gutubera umucamanza, kuko ntibigaragara icyo bari. Imana yagize jewe nzobakurayo, jewe nasezeranye isezerano na Aburahamu, kuko Imana itanze isezerano ntiyisubira kirayitanga. Yesu ashimwe cyane. Imana yagize nzobashikana mu gihugu cy'isezerano kandi irabishitsa, ariko urabe bene data hashika bangahe, kuko kenshi bakunda kwemera kukifunga. Yesu ashimwe cyane. Rero Abisirayeli ati nzobatwara kuba bayayoguma, ati kendo byemera jewe ntacyo nazokora, igihe mugambukira igomba kwemera babera Imana, ntihari abandi mubandikanya, jewe ntacyo nazokora. Yesu ashimwe cyane. Abanyisirayeli ntibakunda kubyumva, ntibakunda kubitahura, kuko bari bazi yuko bobo Imana ari kwabo, ko Imana ibakunda, kuko bari bazi ko Imana ari abantu bose, ntibari bazi ko Imana ari ibyo n'isi, kuko nawe babivuga ko bavuga ngo ni Imana ya Isirayeli. Ni Imana ya Isirayeli ko ni Imana y'abantu bose, ni Imana ya Isirayeli ko ni Imana y'abagira bose, ariko bajya ntibatoranijwe. Wowe rero uyu munsi watoranijwe, yakubwiye ati ko watoranijwe rero utangurikiye turi kumwe, kuko umwana umukundwa birababaza yahemutse, umwana akundwa mu rugo birababaza yahemutse. Ni ibyagiye bishira Abisirayeli, turabizi ubuzima bwabo ntibwigeze bworoha kubera gutumba, kubera ibintu byabo byose babifatira mu kigwi, babigira ikigwi. Turabizi n'igihe Yesu yaza hageze kumubamba, icyamuteka rero bahaguruka ngo nabambwe, cya kivuga kandi bose bagakukira rimwe bose rimwe ngo nabambwe, ngo nabambwe, ariko batiyumviye none ni wowe uvuga ngo nabambwe, abambirwa iki? Uwo muntu abambirwa iki? Nawe yakoze amakosa yayakoreye wewe, nawe bakumenja yamenje iwawe, ariko icyavuze ko bahaguruka bavuga ngo nabambwe. Iki rero cyari kikivunga. Niba tugenda tubayakura n'umukristo, umukristo atenda guhagarara gute? Umukristo atenda kubuhe kugira ngo ahari amenye ati Yesu ndi kukivunga, jewe ndubuhe ndinde mu buzima bwanje, mbega nasezeranye iki n'Imana? Kuko ijambo ry'Imana ryabwiye Abisirayeli riti nimwakurikiza amabwirizwa yanjye, nimwakurikiza ivyo twavuganye, kuko Imana ntidusaba ibigoye. Imana nta kigoye. Uravye mu mabwirizwa 10 Imana yaduhaye, uravye ibi amategeko yose y'Imana, nta kintu na kimwe mu buzima tudashobora gukora, nta kintu na kimwe mu buzima kigoye, ariko abantu usanga bitugora. Abantu ugasanga aho turi hose turi muri bya bintu byo kugarariza, muri bya bintu byo kuvuga oya ibyo sinobikora, muri bya bintu byo kujyana n'abandi ati abandi bageze hehe, abandi bari muri noti imeze gute, niba tuzatubona abandi bo bambara gute. Yesu ashimwe cyane. Kenshi na kenshi tugakurikira tukajya mu gikuku, mbega abantu bo bagenda gute, ngo babagoya utajya muri buwate ngo baragusize, iyo buwate ujya ngo ni iki? Yesu ashimwe cyane. Uri kuja muri Sodoma na Gomora, kuko bajya basigaye muri Sodoma na Gomora ngo nuko birirwa baritambira, ngo birirwa mu busambanyi, ngo birirwa mu kaboregwe. None nawe ni uri kubera kuja mu bandi, kubera kuwicura mu bandi, kubera gukurikira abandi, we nawe uhagaze he? Ijambo ry'Imana we kubwira iki? Yesu ashimwe cyane. Rero Abisirayeli cyacu kinini kwanga gukurikira, kuvuga ngo ijambo ry'Imana tuzoriragura ibisanzwe, ariko Imana ikubye kuvuga ngo tuzoriragura, ngo iby'indemere mukaba byose muzobikora byose. Niko Zaburi 116 ivuga ku murongo wa 14 n'umurongo wa 17 n'umurongo wa 18. Ibyo ndemere Imana byose muzobikora byose, ngo mbere nzobikora amaso y'Imana bose bakoranye. Niko ibyo Zaburi ivuga. None ubivuze ku munwa kujya ni kubikora. Yesu ashimwe cyane. Iki rero ni ikintu gikomeye bene data. Ndashaka kuvuga ko nakijijwe, ndashaka kuvuga ko jewe n'umukristo, ariko ibyo nemereye Imana, ibyo nemereye umwami wa Yesu Kristo, igihe nakiragakiza ndabikurikiza, ndabikora. Ibyo Imana nayemereye yuko nzobiragura ndabikurikiza. Mbega amabwirizwa y'Imana ndayagendera,
mbega ndashitsa isezerano kuko iki nico Imana ishaka. Nta kundi gukizwa urashobora kugendera ijambo ry'Imana, nta kundi gukizwa urashobora kugendera ivyo wiyemeje. Yesu ashimwe cyane. Kuko kenshi tuvyemeza atagahana, kuko kenshi tuvyemeza atari umuntu yaduhamagara. Yesu ashimwe cyane. Urashobora kubera umupagani, ukibera umupagani imyaka yose kuko nta muntu atagukwega, ariko jewe nati jenge b'umukristo, ngiye b'umukristo, b'umukristo by'ukuri ushike yero b'umukristo. Bakumwe rero yakubwira ijambo ry'ibanze idoratira nabiteguye, usanga igihe muri Petero wa mbere kakabari kakabiri 9 ngo ariko mweho mu bwoko bwatoranijwe ngo mukoranije kuba abandi n'abaherezi, mu bwoko bwatoranijwe. Yesu arwishimwe cyane. Uri muri Petero mu bwoko watoranijwe, uri mu Kristo mu bwoko watoranijwe, utandukanye n'abandi. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Iki rero igihe mu bwoko bwatoranijwe, igihe umuntu ahambaye, uri hangari hambaye, igihe ugendera ijambo ry'Imana, igihe ugendera kwitwa y'Imana, utusanga uri iki, usanga uri umwami, usanga uri umuherezi, usanga uri umutoni w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Kuko umutoni w'Imana si ubuhizi, umutoni w'Imana si amashure, umutoni w'Imana si ukugororoka, umutoni w'Imana ni kugendera mu mabwiriza y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Iri jambo rero nababwira ryari n'ijambo ry'ibanze, kuko Imana irasezerana, kandi Imana igusezeraniye uko bigenda kose bizoshika. Yesu ashimwe cyane. Ibi bihwanye na za ntare bashinga. Yesu ashimwe cyane. Ntukaraba abantu za ntare bashinga n'ijambo ry'Imana. Niba by'ukuri Imana uyifukamiye, niba by'ukuri ugendeye mu nzira zayo, nta kibuza yuko isezerano ryawe rizoshika. Amen. Nta kibuza isezerano ryawe rizoshika. Amen. Nicyo gituma nagombaga batumire imbere y'iryo jambo ry'Imana ry'ibanze, ribabwira bati bene data, wewe ko ibyo wemera Imana uzobishitsa. Igihe ubishikanye rero hari iki? Igihe ubishikanye uronka iki? Yesu ashimwe cyane. Nagomba dusome mu Bami ba mbere igabane cya 17 kuva ku murongo w'8 gushika ku murongo wa 16. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana umutwe uvuga Eliya arumikwa i Zarefati ku mupfakazi. Yesu ashimwe cyane. Ndasoma maze ijambo ry'Uhoraho rimuzako ritiva hasi uje i Zarefati mu ntara y'Abasidoni abariho uba rabangeze umugore w'umupfakazi waho uzokwama kugaburira. Nuko akora inzira aja i Zarefati, agishika kw'irembo ry'igisagara, agizaca abona umugore w'umupfakazi ariko aratoragura udukwi. Eliya amuhamagara amubarira ati ntabara urabe iconza nirabaha amazi n'utuzi two kunywa. Akiriko aragenda kuyazana aramuhamagara turantabara unzanire n'utwo notamira. Aramwishyura ati turariye Uhoraho kubaha Imana yawe, ntaco mfise co kurya atari agafu k'urushi gasigaye mu gaseke n'uturanguzwa tw'amavuta ya elayo mu gakarabo. Mbere mugira ntoragura udukwi tubiri kugira ngo ngende imuhira ndakicumbire twe n'umwana wanje tukarye duheze duhwere. Eliya aramwishyura ati ntutinye, genda ugire nk'uko uvuze, mugabo ubanze ucumbire ko gatoya kanzanire hano uheze ubone kwicumbira mwe n'umwana wawe, kuko ariko Uhoraho Imana ya Isirayeli yagize ngo ako gaseke ntikazoshyiramo ifu n'ako gakarabo ntikazoshyiramo amavuta gushika ku munsi Uhoraho azoserurira imvura ku isi. Nuko aragenda agira nk'uko Eliya yavuze, kandi uwo mugore n'abo mu rugo rw'iwe na Eliya babirya igihe kirekire. Ako gaseke ntikashiramo ifu n'ako gakarabo ntikashiramo amavuta, kuko ijambo ry'Uhoraho ryavuze iyo yavugiye muri Eliya. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ngicyo rero igihe waranguye icyo Imana yavuze, icyo Imana yagutegetse ati jewe icyo Imana negeze nzokirangura, nguko rero tutari gushikira ngiki tutushikamo. Yesu ashimwe cyane.
ijambo ry'Imana ijambo ritangaje cyane, kuko ijambo ry'Imana rihera ku bya Eliya, bihera mbere na bimwe Claude yakatubwira bya wa mwami w'Isirayeli, wa mwami umwe Ahabu, umwe yakoreye ibikomeye bibi cyane, umwe akaba umwami wamutanguriye muri leta akora ibintu nk'ibyo yakora. Icyo gihe umukozi w'Imana yari yarashavura avuga ati ndarayikura ku Mana nzima, imvura ntizosubira kugwa. Yarashyira cyane kuko yasanga avuga ati imvura ntizosubira kugwa. Ntiyabivuze kubera ko aratora umwami gusa, ariko nawe iyo mvura ntiyasubiye kugwa iwe, na Eliya ntiyasubiye kuronka imvura, n'abantu bose ntibasubiye kuronka imvura. Gusa we Imana imubwira ati wayikuze rero ndarikora. Imana irabikora, imvura iratara. Imaze gutara, Imana imubwira ati okay, wowe rero ujakariya ku mugezi uzoza uranywa amazi yabo, nzorunga ibikona nabyo bikugaburira umutsima n'inyama. Harageze igihe n'ibyo bikona birabura aho bikura inyama, na wa mugezi ubakama. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Ariko ubuntu bw'Imana bwaciye buza buvuga ati genda hariya i Zarefati ku mupfakazi. Yesu ashimwe cyane. Kubera ko umupfakazi mu bantu bose bari bahari, mu Banyisirayeli bari bahari, kubera ko Imana yagiriye ubuntu umupfakazi. Yesu ashimwe cyane. Cyemwiyumvira ati none kubera ko umupfakazi, icyo gihe nibaza ko atari umuntu yasa neza mu bandi bose. Yesu ashimwe cyane. Icya mbere yari umupfakazi, icya mbere nta kintu na kimwe yagira. No mu byo yimubwiye ko yari asigaranye agavuga keyi n'utuvuta dukeyi. Yesu ashimwe cyane. Imana ishobora kumubwira ati genda kumukomereza wa hariya gende pale Zarefati, cyangwa gende kumukomereza akomeye ubyara cyabifise. Yesu ashimwe cyane. Imana siwe yashimye, Imana yashimye umupfakazi, kuko umupfakazi byerekana neza ko yakorera Imana, byerekana neza ko Imana yagimuzi, byerekana neza ko Imana yavuga ati nzosigaza umuntu wanje w'isura, umuntu wanje w'umupfakazi. Yesu ashimwe cyane. Ni hamwe uvuga ati naho urashobora kubona umenga ubayeho nabi, ukaba umenga wambaye nabi, ariko abandi bantu bobo bakubwira ngo uratunze, ukaba wiyambariye impuzu zo muri caguwa pale, sibyo? Agahuzu kaba gakuye muri caguwa pale, ariko aravuga ati iyo mpuzu arikuye muri magaziyi. Yesu ashimwe cyane. Kubera ko ubuntu bw'Imana abantu baba baza ngo uratunze, icyo gihe mpuzu wakuye muri caguwa pale aba bakuye muri caguwa mbinguni. Yesu ashimwe cyane. Iyo mpuzu wakuye muri caguwa pale wakuye mu ijuru. Yesu ashimwe cyane. Icyo gihe usanga ari nziza, n'uwo wese ayiranga usanga ari nziza. Yesu ashimwe cyane. Rero Imana irakuraba uri uwayo mutakara. Yesu ashimwe cyane. Abantu bo muri Isirayeli, abantu b'Abayuda bari bakoze nabi, baba basigaye basenga ibigirwamana, basenga ngo imana zose zavuye mu mahanga yose barazisenga, kuko uwo mwami Ahabu waciye wikwegera nganarongora Yezebeli. Ni kuvuga yuko amahanga yose bari bayikwegera. Umukozi w'Imana rero Eliya aho yari ari yategerezwa gufungura, ariko byose bimaze gukama, Imana yakira abantu none umuntu umusabyi wanje ninde? Inde musabyi wanje? Iribuka ati ndafise umupfakazi, atataye ibanga. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Rero hajya ubirabe kubera umupfakazi, umupfakazi aba ari umuntu kenshi na kenshi amerewe nabi cyane. Iyo umuntu apfakaye asigaranye n'umwana, uzasanga baraguye cyane baba bande umuryango w'umugabo bose bavuga bati uwo muntu yamukoshi yaturi mu muhungu wacu apfa. Ugasanga bose bibwira bati mbega icyo giva tumara iki ngaha, atakuri bikasizwe n'umugabo n'umuhungu wiwe ari umuhungu wacu. Usanga ari mu maganya yabitse Imana ikamusaka kana yumva tudagaragara akagaburira iki, mbega akandi kazubaho gute. Ugasanga abayeho n'umuntu yagowe, ugasanga abayeho n'umuntu umenga bose babona kumenya ikibwa. Ariko iyo akorera Imana ibimuzi kurusha abandi bose, kuko uzosanga ijambo ry'Imana ritubwira ruti abapfakazi n'abana, abapfakazi n'abasaza. Imana irakunda abo bantu, umenga twebwe twese twaraheje, umenga twebwe twese ntitubakunda, umenga twebwe twese tubona kumenga n'ibisanzwe. Rero ko yakorera Imana niwo Imana yaruzikoreye ati genda hariya uzagusanga hariho umupfakazi, hari umupfakazi ntimerewe nabi. Yesu ashimwe cyane.
igitangaje muri byo nuko uyo muntu ntiyaramutse, nuko uwo muntu ntiyari yiteze no kumenya uwo ari we. Ariko turabe kuko Imana yabikoze, kuko Imana yarazi gutanga urutonde. Ashitse ku ntango y'igisagara wahasanga mu mpagazi ariko atoragura urubuto, atoragura urubuto. Icyo kintu cyagenze gute kugira ngo agende ntahasanga uwundi ariko ahasanga wa mupfakazi? Mbega Imana yabigize gute kugira ngo umupfakazi muri uwo mwanya aze gutoragura urubuto? Icyo ni igitangaza rwose gikomeye, kuko biragoye kuri rwose kugira ibintu bihure nuko Imana iba yabikoze. Ariko Imana irabikora kuko Imana ntivangirwa. Irashimwe cyane. Imana ntivangirwa, Imana yarabikoze bagupfakaza no gutoragura urubuto. Irashimwe cyane. Ati aho siho bihagaze, aho siho bihagaze, kuko Imana yamuhungitse ngo genda kujya mupfakazi kugira ngo abazobige. Yesu ashimwe cyane. Genda kujya mupfakazi kugira ngo azokugaburire. Imana ishaka kuduha, Imana ishaka kuduha biratangaje rwose. Kenshi na kenshi bakunda kuzibimigisha, kuko Imana mu kuguha ni kugira ngo naguhaye. Yesu ashimwe cyane. Itumere na wa bandi mu buzima bwabo bigiye batanga ukuboko, ngo niyo batwawe utamubwira ati akira ukuboko unaguhereza ukuboko, bakubwira ati ukuze mu ukuboko bagati Yesu ntaga mu nzira. Kuko umupfakazi ubiyazi biraterwa cyane. Eliya yarashyitse ati ntiwazanye utuzi two kunywa. Yesu ashimwe cyane. Yari avuye ku mugezi wa kamye, none yari azi ko umupfakazi amazi ayakura hehe? Yesu ashimwe cyane. Yari azi ko umupfakazi amazi ayakura hehe? Wowe yakureka imvura ntiyigwe kandi imvura ntiyasubiye kugwa. Abona uruzi rwa kane agenda ku mupfakazi amazi yo kunywa. Ariko umupfakazi genda uboneza ko amazi bayakura kure cyane, bagende ibintu ibirometero byinshi kugira ngo bashikire aho bakura amazi. Ariko yamubwiye ati ni ukuri ndagiye kuzanira utuzi. Ntiyanabakikira ikibazo ati mbega muri iyi nsaba gusaba amazi, mbega imvura ntiyakame hari gusaba amazi? Agatoya ngeje kutazanira utuzi. Ariko Eliya ntiyagapfite ngaha, yamubwiye ngo tuzanira n'agatsima kuko nashonje. Yesu ashimwe cyane. Utuzanira n'agatsima kuko nashonje. Yesu ashimwe cyane. Jana musubira cyane kigerageza mu nzara turimo, wowe ubaho ukava mu kurinda birashoboka, birashoboka bene dada. Kubwira umuntu ngo mu nzara turimo ukakurinda ntibishoboka. Abantu tuje kubigira tuba abantu basanzwe no kugira mubwira tubere muri byo turimo, ubona kanga turimo ije n'abadadushikiye akaza umuntu gusaba indaro bakubwira ati nzo turimo ubu no kuremera kugenda nzo turimo ubu ntabwo nakirana uwundi. Kese na kese niko twishura twiyumvira ngo igihe byose bimeze nabi kirazira gutana ahubwo urasenga, kirazira gutana ahubwo barakuzanira. Ariko Eliya yabaga afite ijambo, yabaga afite ingaburo, ariko hanze kubwira uwo gutamagaza ati genda uzane n'agatsima. Yari abifite atafise, ariko Imana yarize umutima w'umupfakazi. Aramubwira ati ni ukuri ni ukugira ngo natumvise ndoba ndakubeshya, ndagafise ndagavuga nkeyi n'utuvuta dukeyi utwe tugeze turaguza ndagatumwe n'umwana wanjye. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Mu bihe turimo ubu nta n'umwe yarushaka kuvuga afise utwo dufu dukeyi. Yamubwira ati reka 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 reka, wowe watumbereye iwanjye ku mupfakazi wabuze kujya ahandi, amazi ndafise ibirohe mu mico kugira ngo tuzigiranamo. Yesu ashimwe cyane. Imana yoyo irazi kuraba. Mupfakazi yarakoreye Imana, mupfakazi yari yaritanze, yari yarigumije, ariko hari hageze kukanyuma, hari hageze kukanyuma bene data. Hari igihe bijya kukanyuma ukavuga ati reka rero biraheze nabi, ko biheze rero reka ntange ibihoho. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Imana yakunda gukora igihe watanze ibihoho. Yesu ashimwe cyane. Iyi nayo yavuga umunsi igihe mwese mwatabamanitse amaboko, yewe mvuga ati ntibishoboka nakanyuma. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Kandi Imana yakunda igihe turi kugatura kanyuma. Yesu ashimwe cyane. Ibi Abisirayeli bageze kubimenya, kuko igihe Imana yakora muri Egiputa baravuga ati inzara yatwishe. Yesu ashimwe cyane. Aravuga ati nzobagaburira mana, nzobaha mana uzogenda kurajya ku nzira, ariko muzoyiga ntimuze murazi mujyana imwe gusa ntimurenze rimwe. Naho kubera bari mu
Yesu ashimwe cyane. Nikapiga wewe ndani. Ndio kwa hatawe kanyuma gusa. Aho nataka kanyuma. Urazi tuzo ukajya. Ukaba Israeli yabari neza. Yabwiye ati mana muitora rimwe. Imana mutunuma. Yego turi tugiye ubusi. Bupeye hanize tezobone. Ariko wagatoya. Reka manze bari byinshi nawe uzageze utubone. Kumana kaza kwibira kezo utazoboneka. Ukejo binaboneka. Ukimana yakoraga nibuzoro. Rero abanyisraeli bigeze bemera icyo Imana kubakubitira ati none mwebwe nawe ko bizoboneka mu bibikiriki bigaca bino. Yesu ashimwe cyane. Iyi ya nyuma nika Imana ikakutubwira Yesu kwa kubera n'aziyo yahagati nari yipfuje gusangira namwe rya nyuma. Yesu ashimwe cyane. Kuko inya ya nyuma bayibwira ko majambo hasigaye kanyuma utaraje neza kakubera gakiza kakubera ubufu kugira ngo tubwe ko majambo ukiga ngo Yesu yasangiye n'abatumwa niyo yatubwiye abere ku rukundo nimukunda n'uko nabakunze ndabarungitse mugende kugira abantu ubutumwa bazobahama kuko cyari cyanyuma tuzosura gusangira n'abatugeze hariya yeri kagoro ya nyuma itekere icyari gihambaye sinzongera basangiye icyari gihambaye icyabo bavuye icyabo bayivugiye gati izijya rero zegere mbega hamisi ariko mwe muzosigara mukora iki kuko ko yari ifunguro ya nyuma arababwira ati nari yifuze gusangira nawe iyi funguro ya nyuma nari yifuze gusangira nawe izijya zanyu nizo mubutamakazi nizo mupfakazi yahimbariwe ko injya ya nyuma kumenya gutanga tumwe twanyuma kumenya gutanga bimudafise. Yesu ashimwe cyane. Hari igihe usanga ubayeho ukibwa none ndayaheze. Yesu ashimwe cyane. Kuko abantu kenshi baravuga umupfakazi ndazi neza ariko nigeze abwira ababanyi yuko asigaranye agapfukanya. Nigeze abwira ababanyi yuko atagira utuvuta asigaranye ari uwo kavantara yaraje akamusaba yakubarutse aramubwira ati nukuri ndakubwire mukozi w'Imana yavuze ngo umuntu w'Imana ndakubwire sigaranye agapfukanyuma n'akandi gasigaye. Yesu ashimwe cyane. Ako gapfukanyuma rero sigaranye nawe urabyumva je sinangana ariko sinuka guhebe kundafise umwana. Yesu ashimwe cyane. Yarabaye umuntu yugurutse mutima, yarabaye umuntu avuga ukuri avuga ati ukuri jewe nahora mfasha birekana ko umuntu ahora atanga birekana ko umuntu ibyo yabisangira n'abandi kuko yarubu batamugurukira aravuga ati nahandi nje gutora udukwi tubiri kugira ngo ibiza gukurikira tadupfana umwana wanjye. Niyabaye nkaho uravuga ati oya uri mu ndege akubwira ati imbere yo gushyira ko senyeri sifite umwana banza wewe wibohe wenyine kugira ngo uko mumaze kwishyirako na maske ni mwanza kwishyirako kugira ngo umwana mushyire ku muriro ariko yavuze ati je shaka dupfane n'umwana wanjye. Yesu ashimwe cyane. Urumva gukunda n'ubagazi jewe akagafu gasigaye umwana wanjye sinabanje kumukuramo ati oya napwe ntacyo nobaho jenyine nzobyara abandi. We yavuze ati jewe ni gake mugore shaka mpane n'umwana wanjye. Urumva ukunda dore urukundo rwo barigeze ariko iyumvira ati ariko baramukazi we no kunga kwabana akaravuga ati nukuri nakanyuma nukuri ntazo ndifise ariko aramubwira ati icyo gihe reka kuganya kuko aho kanyuma nyine usigaje niko nari nkeneye. Yesu ashimwe cyane. Imana nikeneye beranje ariko kwirura Imana irabagabana ibintu oya bavuga ati genda ukumumure ariko maze kumumura ibyo byawe Imana itazikora. Yesu ashimwe cyane. Ati genda ukumumure tugusigajeyo genda ukumumure kandi ufise hamanane nzengore. Yesu ashimwe cyane. Imana tishaka kumumura wese kumumura usuma kumumura uzambaye kumumura babirose wowe kumumura byose ugeze ntabahamagara Imana izikore. Yesu ashimwe cyane. Genda kumumure ukureko byose utupanye rusigare n'urasigaje kuraye. Yesu ashimwe cyane. Yesu kuboha nibyo bigusigaza taka n'uwisigariza umurinde rero ati bibwire Yesu byose bimubwire ibyo usigaza nibi hari amapfa ndabizi amapfa yateye bose bariko barapfa ariko
ariko hariho agasigarira. Reka n'amapuro barikaraba ategeza kuba kuri mwese. Uwa Kristo ategeza gusigara. Yesu ashimwe cyane. Uri uwa Kristo utegeza gusigara. Nije yamubwira ati wewe genda ntugire ubwoba, genda tujya kugusigaje, genda ukungute bwose. Noza bakati genda ukungute. Murabizi abaruguru abo gisagara na Paruwasi ruguru inyazanyoshe hari ukundi isaha twayikomba ukongera ukayikomba hamwe n'akari kuruvuga komba sibyo ababizi mugere amaze gukomba abona ni bake amaze gukomba isafuriya ni bane hamwe n'ayo byanyoshe ukayikomba hari hose n'akari hejuru gakurayo aho rero gasigara yera uyo yakati iyi safuriya yabayeho n'iki kumbe hari umuntu yayikomba akayikomba neza. Rero niba genda ukombe rwose ukure rwose hamureke Imana yikorere. Kuko kenshi dukunda kwirwanira, kenshi dukunda gutera induru ugasanga wagaye udafite icyo ushoboye nawe udashoboye, ariko uretse Imana igihe ugeze muri nankana nta kiba gisigaye. Ugeze muri nankana byose byaheze asigaye ko Imana ikora. Ni igihe haza intervention ya Eliya, igihe haza intervention ya Yesu. Turabizi igihe jana uvuga ba Petero hajya nawe ngo baremera Petero arasakari kamera sigaje. Petero baragiye mu bwato badana na Yesu kubera ko yari umwigisha. Yesu yari yabwiye abandi aruha barasanga yasinziriye. Sibyo no Yesu asinziriye cyane kuko Yesu nawe yigisha cyane icyamuza akasinzira kuko yarazi katagorane yakuze bishoboka mwana sinziriye. Ba Petero baramubwira bazi gusoza barabikomeye bose barabizi cyane yaho yise muzira n'umuze Petero kwakwera kurabura wowe sinzira ko turatwa urasinzira ko turatwa igihe cyose byahetse igihe atagisigare muri siro mutwawe utumukoma ukamukoma Yesu aritakona arikahirira ukamukoma ati byuka n'abatwawe turatwa kandi arabyuka kandi byuka igisebo kigaragara arabyuka igisebo kigaragara. Rero igihe wumva wenda byose byahetse umenya nkaho usigaye naharete nagusenga ukavuga ati Mana ahasigaye ni wewe jewe byose nakumumuye nta gisigaye. Kuko ba Petero biratangaza abantu bitwa ngo n'abarovyi b'abantu nabo amafi bihambaye. Yesu yababwiye ati tuzobagira abarovyi b'abantu none abantu banatsikoga none unatsikoga yogira ubwoba ngo kubera ari igiserutse tena yimbaza ati nikabiringuka turasimba twoge idutwara ariko namwe yumvire kandi no koga kugira ngo Imana yiheshe icyubahiro kugira ngo Imana ibereke yuko bo bataco bari bategeza kwibagira ko bazi koga bakabyura Yesu gusinzira atereka turatwara ukabyura Yesu rero niko no kumbukiye turubyagenze niko no kumupfakazi byagenze igihe atagafuta gisigaye igihe asigaye kamwe kanyuma hakaza umuntu akavuga ati ncumbira. Yesu ashimwe cyane ahantu kurahirika umenya Imana irageragezanya none Imana ko yamurungitse kuwo mupfakazi kubera igihe ashikasaba kubera igihe agiye kumusaba umpa amazi ucumbira akagari none niyo natwe tutafise tumbira akagari agusaba tutafise kubera ko atangira avuga ati wewe Imana yarungitse wewe tasobanutse ubu rero wewe ugiye kurya wongera urye abandi ntaribishe wowe uzoga niyo ariko mesaje nziza sino none kuko yari yarungitswe yari avuga ati wewe Imana niyo yarungitse jene mukozi w'Imana yarungitse rero wewe ugiye kurya wongera wewe kuko wewe ifu yawe ndabizi ifu yawe usikateka kuko umunsi umwe ati mugabo iyo fu yawe nzigera ihera. Iyo mesaje ari kwa nziza kandi barikenewe ariko amubwira ko ya genda kaga kugera usigaje ugacumbe ubanza umsanire. Yesu ashimwe cyane. Hari abakozi b'Imana iyo bahanze batatanga kuvugisha sibyo umukozi w'Imana yari ibintu birasobanuka. Yesu ashimwe cyane. Muratemera abatemera ni baki baki nuko yera bimeze yaba ari twebwe nk'ubu muri bene turimo amubwira
urabona tumwe n'imwe umugabo ugenda ugacumbe Tanzania avuga ati esikoro ataba turabamenyereye uza kubanira gucumbe agatsima zigaze kamwe ntumbire wowe ndakuzanire mwirire ntabwo ndakuzuza zisakuzuza bivuye atukoboza kurohera ku bandi jewe sitagacumba rikarekareka ati mera kuri wowe nyakora umwana wanjye mera kuri wowe atoya ubwo buzi ku bakozi b'Imana benshi turabamenyere abiyita abakozi b'Imana nibyo ari kumubwira emwe ati nukuri akumere mera kuri wewe kavana hano ntazi yasashimwe cyane kuko Eliya yaravuye hehe yaravuye i Buyuda yaravuye muri Israeli ngo agenda i Sidoni hariya ahandi kure Imana yamurungitse kure umuntu atazi ariko mu cyubahiro cy'iyo ntazuba abantu aramubwira ati mukozi w'Imana ni ukuri amazi niwo yakuzanira ariko akatsima ntako ni gatoyi cyane ni gatoyi ko gucumba tukajya no ngaho ariko we aramubwira ati we ntugire ubwoba genda ugacumbe ubanza unzanire efashimwe cyane genda ugacumbe ubanza unzanire je mbanze mfungure hamusubireyo ucumbe akumwana wawe nawe efashimwe cyane bantu Imana efashimwe cyane bantu Imana tuligira tagari efashimwe cyane igihe ubona bazazanye nikajya kubitira nikajya kwagirira 10 efashimwe cyane ati abandi yanditseho mubingeragereje nijyane tubigerageze Imana igira nijyane mutangira Imana haba mu bugere bwatwishe haba ibintu biragoye ariko ntituzi gusoma ijambo ry'Imana efashimwe cyane niyo ntabwara kuri ryaja kuko ijambo ry'Imana yakubwiye ngo ngibyo wavuze byose tuzobikora twaba tugavuga ko tuzobikora ibyo wategetse tuzobikora efashimwe cyane Imana yategetse no gutanga amashikanwa Imana yategetse no gutanga ibyacumi Imana yategetse hari ibyo byose no gukora umurimo w'Imana muko tukuratanga banzi cyo banzi korema banzi wegerema tuligira tangaye beredani tuligira tangaye kuko kenshi na kenshi turi mu by'iwacu baguhamagara tufasha muri uwo murimo usanga bose begera inyuma imaze bahamagara ati abashaka muri protokole tubakeneye abagabo tubakeneye n'imisore hatonze banga yasashimwe cyane hatonze banga ntanda babiri yasashimwe cyane haba umukereye gafukane guhera umukereye tukura kugaruki kuko nitubera ko bantukorera Imana ibisigaye amatungo yose usigaye ukeneye uzoyaronka yasashimwe cyane kuko nicyo umupfakazi yakoze umupfakazi yiyumviye ku mukozi w'Imana n'uwese umupfakazi yiyumviye ku mukozi w'Imana n'umubeshi we yiyumviye ati oya n'ubundi gupfa gapfa naho ntabwo agapfu ni rimwe kuko bigenda gusenga turapfa yasashimwe cyane kuko yiyumviye neza cyane kuko byagenda kose niyatamo hato bari gupfa kuko hari hasigaye agafu k'umunsi umwe sino babere data hari hasigaye agafu k'umunsi umwe bavuga ati rero nta kundi n'ubundi byarasangira neza narasanze mfata abagore naho Imana yayatse umugabo ni ku bushake bwayo ariko namikore neza aravuga ati jewe nta kundi agafuni gake nta kiriyo mugabo reka dusangire kuko icyo kintu tugaretse wenyine turapfa tugasangiye nawe turapfa reka basibe kugerageza ndamurabe hagiye usanga ntawubizi hagiye usanga ibyatavuga ari byo kuko kenshi nateka tubayeho tugerageza aho tubayeho twizera ugasanga ubuzima uko bigenda kose ibyo bakubwira byose urashaka bikaruta none ubwabo byo babizi kuko wowe yashoboye kwitandukanya n'ibyo abandi biyumvira kuko nahanyene yari gushobora kumutuma akamubwira ati none mu bantu bose muri ku gisagara kandi je nigorewe kubera tutagiye kuri wa mutunzi na gatuzi kubera tutagiye hariya bose begera kwa bana ko bafise imiduga kwa bana ko baberewe neza esa kimwe cyane kuko
Eliya we yarazi wamutumye kandi yarazi aho yamutumye. Nibisigwa ko banaka bafise imiduga bashobora gutanga, nibisigwa ko banaka bafise ibintu bashobora kubikura, ariko umutima Imana iraba n'ujya mutima rero utanga. Uwo mutima rero nturaba ubutunzi, nturaba uko umuntu amerewe, ariko umutima ni umwe, n'ujya mutima Imana igushakako yuko wikura yuko utanga, Imana igaheza. Rero icyo gihe Eliya yabishobora kujya kose agasigaza, ikababwira ati gatumbe kose mukanzanire, kuko urumva kari akantu gatoya, kandi ku mugabo yamenyeye kugaburira umutima n'inyama, agatima konyine kagaragara kuko ntibatuye ko hari inyama. Hanyuma twumvise ko Eliya ibikora byamuzanira umutima n'inyama, ariko nk'aho batubwiye bati nsigazaga kuko nyene n'utuvunta two mugakanga. Jewe ko hari umucumbi bibe hari umucumbi bibe, none umugabo agiye kugira umutima n'inyama, ugatuma icyapati mukozi barakugenda nakoze, ugatuma icyapati cyo hasi yavuga ati kaya gafunda kanzi ni gaki gatumbe kose unanire hano itangaza bikorete. Akamubwiye ati cyumba yagakeye uzanire hama nawe ucumbire, kugira ngo Imana yoyo yagusigariza ako nyene ucumbiye uzosigaza. Esa kimwe cyane ibyo gusigaza ibintu turamuja mu Imana cyane rwose. We nuko atubwira ati none abantu bose ijengero ryose ndimozigaburira ijengero ryose, ndazeza ko Yuda niwe yavutse abati rubika abantu batari wawe, twagaza dukande tubiri n'amafata dufite imikanzu ibiri n'amafata, none abo bose tubagaburira ntibishoboka. barumike bagende. Yesu aratubagenda kubigisha ijambo ry'Imana, Yesu aratubagenda cyamuzanye kugira ngo bose barokoke. None we nawe kubera ko wikunda, kubera ko udakunda abantu, kubera ko wowe ubwira gusa wagiye ubarumike bagende. Yesu ashimwe cyane. Ibi nibyo byagiye igihe habaye imvura itwara abantu hariya, igihe abacu barasengeraga niba ukora neza avuga ati mwese mutari wanyu kandi bararanga mwese mutari wanyu. Oya, Yesu avuga ati none nsanga inzofi niyo mipati bimufise tubagaburire. Ngo bari 5,000 by'abagabo, abagore ntibabakuze n'abana, ariko tubazika no bari benshi. Ngo barariye barahaga bongera barasigaza. Yesu ashimwe cyane. Rero bitwereka yuko gutanga kenshi na kenshi tubayeho dushaka kwakira gusa, kenshi twinga kwakira ibitangaza, kenshi twinga kwakira imigisha, tubayeho dushaka kwakira gusa, ariko dushaka gutanga. Ariko turateza neza amaboko atanga yakira imigisha, amaboko atanga niyo yaronka imigisha kurusha, kuko benshi dukunda ko baduha gusa imba zana mereza, niyo tunakuvuga kenshi ntidukunda gutanga. Nende intumwa za Yesu niko zari zimeze, bagati abo bantu barungike bati wabo bagere mu mihana yabo, kuko twari twabagaburira ibikwera dufise. Ababwira ati bicarike, barajya kandi basigaza. Yesu ashimwe cyane. Barajya kandi basigaza. Yesu ashimwe cyane. Nibyo kumenya ko wene data bitwa n'inzara, nibyo kumenya ko wene data twabwira ubutumwa bwiza, twabigishije bari ijambo ry'Imana, hageze kugira ngo imusohoke, hageze kugira ngo imutahe. Oya, niko twakwiye kubaho neza ba Kristo, kugira ngo aho turi hose twibuke ati none turaheze kuronka ijambo ry'Imana, turaheze kwigisha ijambo ry'Imana. None bene data bose bafungura umunsi, bene data bose baraza kuba icyo bafungura, kandi uku ni kwinuma zazibayeho igihe Yesu yagereye, ko bose babishyira hamwe bagashyira hamwe icyo bafungura, hama bakagaburira hamwe. Kwiretse Ananiya gusa bene umugore wiwe biyumviye kwinyuruza, ariko nabo baciye bapfa. Rero tudateza kuturanga kone yatubwiye ati dufise ubwoko buhe, dufise ubwoko bw'abana b'Imana. None abana b'Imana teza gukundana, none abana b'Imana teza kwenderanira, kuko umwana w'Imana ni kwa kundi ko gusarikanya, nicyo gukundana. Rero tumenye ajya bagasigaza n'ibiseke bagasarura igihe dusabikanije n'abandi. Niko byagereye n'umupfakazi, kuko umupfakazi naho agafukari gake agafukari umara mu nziro, amaze guhereza umukozi w'Imana agafungura, barariye
barahaga, bongera bukeye bararya, barasubira bararya, kandi imvura gusa imvura igwe bari bakiza. Yesu ashimwe cyane. Kuko abantu benshi nk'abo bari biteze igihe azopfira. Yesu ashimwe cyane. Abantu benshi bari biteze kurya wewe azotanga gupfa, kurya wewe ni n'umupfakazi nahakura arimira azotanga gupfa. Ariko bose baratangaye, bose bibwira ati urajya gupfakaza bikura hehe? Ujya gupfakaza ko tuzi katarima, ko tuzi n'agatongo ari gato, ko tuzi ari yakamwe, ibyaha bikura hehe? Ariko kubera ko yari yanditse umukozi w'Imana, kubera ko mu nzu hari umukozi w'Imana, kubera ko yari yumviye Imana, akaranga ibyamubwiye, icyamurutse yuko ajya gushika amagume aguye, gushika byose birari. Rero Imana ntishaka, Imana ntishaka yuko idukorera, Imana ishaka yuko iduhereza. Imana irindiriye intambwe dutera. Tera intambwe mwene data, tera intambwe mwene data utange, kuko amaboko atanga agira imigisha. Kuko ubiravye Eliya yazanye ikibazo mu bisanzwe. Ushobora kuba abantu bari inzara, mutugende uvuge ngo mpa nicyo mfungura. Nizabira kubwira abize ngo mwe ngo kuteranije na mwe ngo bikuha polisi. Jendo bibagiringa sije ndabishimye. Bopana ukapata ibidashoboka n'ibidashoboka byose ugashyira hamwe ngo bitabizane ibishoboka. Birashoboka ariko kumana birashoboka. Eliya yazanye ingorane kuko gusaba ibyo mu gihugu byari ingorane. Ushobora gusaba ibyo ahantu zitari. Eliya yazanye ingorane k'umupfakazi, ariko izo ngorane yazanye zari zije gukemura izindi ngorane zari ku bwoko. Yesu ashimwe cyane. Ingorane yazanye zatumye ibintu byose bihinduka. Nicyo bituma tuba inzira z'Imana ziragowe, inzira z'Imana zirahava. Wowe ku muntu gute gusaba ibyo ahantu hatari? Wowe ku muntu gute gusaba ibyo ahantu bafungura ahantu bitahari? Ariko kubera ko Imana yoyo inzira zayo uko zigenda, ibanza kuraba umutima w'umuntu, ikamenya kuraba ati none ujya mu royo ukora iki? Uko umupfakazi yaba uwundi muntu yaba nka jewe, ariko yaramubwira ati nukuri jewe narafashije, ndamaze gukora ibintu byinshi, ndamaze gufasha abantu benshi, ariko uyu munsi nananiwe. Ubu munsi nasigaye nanjye, reka nibe ko n'Imana irabizi ntacyo ntakoze. Ariko wewe ubuntu bwiwe, gukundana kwiwe, urabona ko yari afise umutima uvuga ati jewe nukuri umugisha w'ubutaha n'aharanganirwa sinawikura. Hariho umugisha w'ubutaha bene data, bene data hariho umugisha w'ubutaha. Amina, amen. Hariho umugisha w'ubutaha bene data. Banubizi umuntu atanga uko bigenda kose Imana irishura. Umuntu atanga uko bigenda kose Imana irishura. Amen, amen. Kuko iyi mvura yamaze imyaka 3, umupfakazi yataronka Eliya ategeka gupfa. Umupfakazi yadatanga kuko ibyo biramubwira ati sumurenga nukuri amazi ndayaguha, mugabe icyo kintu cy'injya iwacu nta gihari. Iwacu twera amatwi wa mugaragwa ntawe ukimbura. Yakibura buryo ikibuza yuko Eliya yari kuja ku wundi, Imana yari kumuruka ku wundi. Ariko kubera ko yabaye umuntu muto akavuga ati jewe n'ukuri ngo dusangire agasigaye, nta kundi dupfe dupfane. Ariho bamugana bakarusuka ko ikeki, ariko yamubwira ati oya n'ukuri ndagatumba. Ariko nawe agatumba sinzi ndadupfa twese. Rero bene data tumenye gutanga nk'umupfakazi, kuko umupfakazi wewe ubuzima bwiwe yasanzwe ari ingorane. Ubuzima bwiwe yasanzwe ari umuntu bose bahebye, ariko nticyamubujije kugira gute yuko atanga icyo yapfuye cyose. Rero hari Imana itwara imvura, hari Imana itwara byose kugira ngo irabe aho ukwemera kwawe guhagaze. Yesu ashimwe cyane. Hari Imana itwara imvura, imvura igahera. Yesu ashimwe cyane.
hari imana idutwara imvura nk'uko yari yagize muri iki gihe. Imana yatwaye imvura iriko irahana abanyisiraheli bamaze kwihana, iriko irahana abanyisiraheli rero bagiye gusenga izindi mana. Ariko aha hariho abahishuriwe bene data, hariho abahishuriwe. Umupfakazi yarishuwe nk'uko abandi bose barihebuye, abandi bose barapfuye, ariko umupfakazi yarigumije. Umupfakazi yavuga ati jewe uko ndi kose simberuka, uko ndi kose nzakuma mfasha, uko ndi kose ndabona nitanga, ndakuma nitanga. Umupfakazi Imana yaramwishuye. Bene data, harigihe rero imvura ishobora kugenda, imvura igahera, imvura ikagenda ugasanga yakama, imvura igatuma hejuru rwose, ariko uri umuntu w'Imana ikigira kizobuka. Rero Imana aca gukabisha imvura kugira ubwa mbere wonyene ihesha icyubahiro abantu bayo. Yesu ashimwe cyane. Kugira Imana yihesha icyubahiro, Yesu ashimwe cyane. Igihe byose byabuze, igihe abantu bose basigaye bari bateka turabe ingene bizogenda, igihe uri mukangaratete bose bavuga bati tutamufashije natazovamo, bose bavuga bati tutamukorera natazoshobora kwishikanako, aho rero Imana itabaye igihe hasigaye agatikanyuma. Kuko umupfakazi ashobora kuba yarafise baramuwe, ashobora kuba yarafise abo mu muryango mbere n'uw'iwabo cyangwa umuryango w'umugabo, kuko bose nta n'umwe batubwiye ko yariko aramufasha. Kuko barashaka yavuga ati jewe abo bavuga heze ncamfa, no mu ico gihugu niwe yarasigaye wenyene. Harigihe abandi bose bari bagiye bavuga bati muri ndangana harageze, reka turabe nazobaho, reka turabe nazotunga urya mwana, turabe nazopfa. Bose bari mw'ipampariro. Rero haca hagera igihe cyo kubategekesha, ariko Imana itategeka abantu bose kandi ati mwese nimuhore, ubu ndaje kwikorera, mwese nimuhore, urari ndashize. Naha rero umupfakazi yaheze, amageze muri ndangana byose byaheze, nta gisigaye, asigara gusa ko yopfa. Maze rero Imana ikaca yeza kubategekesha, ivuga ati ubu rero mwese nje kubabwira muhore, mugire mu mbono ndiwe. Yesu ashimwe cyane. Naha rero umupfakazi ahageze muri ndangana, ariko Imana ntiyamwibagiye. Imana avuga ati rero mumaze kubategekesha, ndaje kubabwira nti ubu rero ibyabaye byose biraheze, nanjye umupfakazi wanje, nanjye wagoreye ndaje kumuzamura, nanjye wagoreye ndaje kumwereka yuko ndi Imana ye. Yesu ashimwe cyane. Ibi nibyo byasigiye Abanyisirayeli, kuko Abanyisirayeli bakiri ku Mana, bemera Imana, Imana nibyo yabakiza. Igihe hirya habona ikiyaga gitukura, inyuma yabo bakabona ababaki abanyegiputa, bose babakikuje. Hari hasigaye gupfa gusa, hari hasigaye kuba bose bapfa ntagira igisigaye. Bose bakabavuga Mose bavuga ati watuzanye kuduhonya, tuje gupfira ngaha. Iyo Mana igihe yari ikore, mbega Imana itavuga, twese biraheze turapfuye. Ariko Imana iravuga ati jyewe ko ndi Imana, ngire nkore ikidashoboka. Yesu ashimwe cyane. Kuko Imana idukorera bidashoboka, bijya bimwe kandi bihambaye, iyo uzikata muhinga n'abashobora kubikora, nibyo Imana ikora. Yesu ashimwe cyane. Nibyo rero abasizi ntabwo bose bavuze, ugasanga ugeze muri ndangana bose baravuga ati ibyo ntibishoboka, bose byamunaniye. Ariko Imana yo ikaca yizira. Abanyisirayeli Imana yakiza, ica ikiyaga gitukura igicamo kubi, ngo bajabutse ku isi y'umunsi. Yesu ashimwe cyane. Ngo bajabutse ku isi y'umunsi. Yesu ashimwe cyane. Nawe hari igihe ugaba ku isi y'umunsi, iyo wizeye Imana ikuvuga ati jewe Imana ni Imana yanjye, Imana yanjye sitayivako, ahasigaye kubateka kuba c'Imana. Aho rero Imana ikigushika ku isi y'umunsi, ikugurura ibiyaga, ikugurura birya byose bisubirirana, byose igashira ku ruhande ukajabuka. Ariko icyo gihe ni igihe wavuze ati ibyo nemereye Imana byose nzobikora. Yesu ashimwe cyane. Igihe rero ubyemeye, Imana yonyine ikikorera, igakora kandi igashitsa, ikavuga ati ubu rero mwaranje cagama, kandi urarengana bose bakuraba, urarengana bose bagutabariwe, cyangwa abana bawe bose zirahera, bose bariko barakuraba, bose bakakubona bakavuga bati none urya byagenze gute. Ugakira ya ndwara bose ababonekira, ukasanga benshi bavuga ngo twamusengeye. Agusanga rero bavuga bati ahubwo nitwe tubona siteye, tubona ngo arategereza, mugabo bose ngo yukize umerewe neza, twamusengeye. Rero ukuri kw'Imana ikora rero, kuko Imana igihe byose byazi, igihe byose birashoboka,
niho Imana y'ikikora. Imana kuri umukecuru, Imana yabaye provision. Igihe uzi neza ko abantu bifise usanga bafise stoke mu nzu, ugasanga bafise stoke mu nzu biruzuye, ariko kuri umukecuru na stoke yari yageze. Ariyo bagira stoke za no kubona byabuze aho kubiha abandi, wewe wera bitanze ushaka tsikanye ati Imana ari ubikiye mujya mukunza nyene muri kagasaho nyene. Imana hariyo igiti kawunga esa shimwe cyane. Iyo rero kawunga yareze mwifu yareze nayisigaye, ariko hajyanye na karuna hari ifu y'Imana. Ifu y'Imana rero ibangana n'ifu y'abantu, ifu y'Imana ibangana n'ifu y'abantu. Haleluya! Ifu y'Imana ibangana n'ifu y'abantu. Yari kurindira ifu yiwe irahera hama nayo ifu yayo. Nicyo bituma wibohoye ukibohoje zose bikuboshe ukareka Imana igakora, ya fu y'Imana ikaza. Iyo waba ukayibagira niho rero Imana itanga gukora. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Rero bene data uca wiyumva none twere gukora gute, twebwe kugenda gute igihe uri muri ndangana. Yesu ashimwe cyane. Tumaze muri ibihe abantu twese turinganira kuko ubukene ni bwinshi. Yesu ashimwe cyane. Ubukene ni bwinshi bene data. Ndagize ni mukene ariko mwimura ngo je ko ngara gutoka ubukene. Ubukene muri isi burishi, ubukene muri isi burateba mu gatongo, ariko wizeye Imana nta nari gutora natari, ukorera Imana nta nari gutora natari. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Ibi ndabivuga kuko ni ntaye mu muntu yashimye. Yesu ashimwe cyane. Ni ntaye mu muntu yashimye no kumara kubara kumbi. Reba tumaze amezi abiri tudahembwa, amezi abiri tudahembwa, gushaka amasigaye kuri ndakana. Dufise urubanza rw'ijya memoire yaba kuwa kane gushika merengeti saa munani nta n'igikoroti. Genda mu biro n'icurikiye niba muhira umugore yobona ko bitagera neza, ndamubona n'icurikiye ndavuga ati Mana wewe naragukorera. Rero ubu ni ryanyuma jewe nkabona bivuyemo cyanakwemera kuri Imana. Iri ni ryanyuma uwo nikoze ko uranize ka faranga amwe ati nukuri ntibishoboka n'ibihuri kwa gatanu wazazoba bari kwa kane. Ndavuga ati rero aha ndahebye byose asigaye Imana. Ngicuritse umutwe nari umuntu antelefone ubanza neza tewe ngona gohego gagakazi yakabo abantu batako bamenye bavuga. Natangajwe n'ukuri icyo gihe umenya ari ukuru inzira abantu bose barangati Yesu kubaza umuntu na rero Yesu nzobati umugabo na bagenda guhaga fana Yesu nzobati bagenda guhaga wo musigati Twitter ushaka tuna zibi ari batukura kubanza kushoboka, ari batukura ko byose bishoboka. Nicyo rero badushaka igihe gatako kagureze igihe amanyama yakuvuye ko umugabo yemera ko Yesu aratwiyemera muri David muri igihe cyose cyakuheze ko amanyama yaheze akatusigaye. Reka Imana ikorere, reka Imana ikore kuko ntacuri wenda tushoboye, ariko Imana inzira zayo ni nyinshi, inzira zayo ni igihumbi. Urashaka kwiyemera kagama Uganda ukabona ngo wakorera hambaye, ariko ntacuri Imana yonyine gusa. Igihe byose byakuvuye ko cyatabusigaje Imana yonyine iteterera, kandi Imana ikoze ntawe usubiramo, Imana ikoze ntawe usubiramo. Rero leta nukuri ndabo Imana kumupfakazi kuko Imana ekurukaye y'abandi bose gera mbere y'umwe kubera ko umupfakazi kubera iki waburi bose abagwa y'amatariho y'amatamaze kuko Imana ziraba. Imana irakuru hambaye, Imana irakuru wo hejuru kuko wowe irakuru wo hejuru cyangwa wari irakuru wo hejuru. Imana ishobora kuruhusa atatumaze, Imana ishobora kuruhusa atatumaze. Amen. Tani ukari nkuru narutse nari muri ya ibintu byabaye mwishengero muri Kongo. Imana azakubwira kwishimurazi jewe utaza gutora Reverend Pastor wacu yana kibuka jewe utaza gutora Reverend Pastor wacu Reverend Pastor tuzi
bose bashaka bamusengera urukundo bamusengeye Imana ikuzana mu heza twatse batabesha baho wagiye ati n'ukuri bose basuka barasenga barisoza ibijoba byose barinde gukorera paseri wabo apfa Yesu kimwe cyane ariko rero paseri w'Imana niyabo bose biyumviye rero paseri w'Imana hari umutama w'ishengero yakubonye Imana misi yose yabatiriza misi yose bazabana ngo wamutama arapfuye umutama arapfuye nta n'uwabyiyumviriye nta n'uwiyumvire kuvana ku isano n'uwa muhambe w'amashyaka yahambe mu kirago kuko mwishengero ntabwo yarangutse mwishengero ntabwo yamubona n'abagiye kumuhamba n'abamwegereye gusa nta n'umuntu umwe ku ruhande babe b'imbere nta n'umwe yaje bararindira ko Rev Pasiteri apfa barabura bararindira ko Rev Pasiteri apfa barabura baravuga ati bari umubenshi none Rev Pasiteri bavuze ko akandi basigaje ko amazi amezi abiri Imana ishobora guca mu bahanuzi abwira ati jewe Rev Pasiteri wanjye naramujyanye uyasigaye Rev Pasiteri wanjye Yesu ashimwe cyane Yesu adufashe cyane urashobora kwiyumvira ngo natwe yari igihambaye ariko ari ubusa imbere y'Imana rero bene data kuba kumbana n'umutoni ntibisaba icyunja ntibisaba ko umuntu akomeye ntibisaba ko umuntu ahambaye bisaba ko urubaha Imana urubaha Imana bene data ibi byose dufise turazi byose ko ari ubusa Yesu ashimwe cyane kuko Imana itarahumekerera muri mwebwe byari ivu Yesu ashimwe cyane ibi byose dufise byose turiko byose twiyita byari ivu Imana itarahumekerera muri mwebwe Yesu ashimwe cyane rero mbere kugendera impemu z'Imana mbega impemu z'Imana zigendera gute mbega wowe Imana yagutegetse urabirangura nuko wabyimeje kuko twese twari uti Imana yategetse tuzobikora none urabikora mwene data urabikora ntiwiraba ucuri ntiwishyira n'uko ukomeye yuko ushobora gusohoza uruhanika yuko ushobora gutandika bose bakaraba Yesu ashimwe cyane urashaka kuba wishima ingufu ukaba ugenda kumenya habaye urashaka kuba wishima gusinya n'abantu bose abantu bose barakwemera uragatangaza uravuga ngo ibigo bakaza bakugenda bakagenda none icyo cyo wishima hari ubundi yishima ko yari Imana hari ubundi yishima yuko ari ku Mana kandi yuko azobaho kandi yuko azorya Yesu ashimwe cyane hari abantu biga ngo barajya ugasanga no kuryama ntaryama kubera ko Imana ntigenda gucungera amatungo yawe iyo ubwira tuboneka cyangwa amatunganya ntayaharuye abakozi bato barayiba ugasanga ntasinzira n'ubundi nawe avuga ati mbega rero agatandukanwa aho kuvuga saa cyenda gusenga muri abo babiri batajya hiriwe waba uri kirarironka anigana nacyo gusa ngo aje gusenga waba nawe ntanaronka n'igitosi sinzi kero nacita n'agafunga k'ikiraronka aguma kabiri amaso yumve bikatungera itungo ariko hageze gupfa bamujyana ku mpanda yewe bakamurenza imetero imwe abo barayenze ntibakurenza imetero imwe n'iya metero nyine ntibakurenza ijya bashyiramo wa mukene nawe niyo bagushyiramo kandi ipansere zirangana mugenzi we ipansere zirangana ku mpanda nawe uziwuwe ari umuhindi yapfuye aho bakubwiye kurwanya kanseri nta gisigaye udapfuye kubera afite amafaranga menshi bacyamagana abantu bose muri karitsiye ntimuze n'ukurugenda bakabona ku mafaranga yanjye ati ko n'udusongere mpe nawe nayaroneye ntanzowe icyabaze muri byose yabuze n'umaze kuyatora kuko bose bari bazi ko abahima atuya twagoba tubona ko atarigera duhana n'ikoti twagoba tubona ko atarigera duhamagara duhebwe ubagira ko yayaduha nagende batuyamuhambana abo barayahamba data uburundi niwe bayahambanye ariko barayazuwe iyo si nkuru ntawe turabona kukuze benshi baramuzi uwo muntu bamuhambanye amahera urumva yarafite amahera menshi cyane abana niwe rero bamugirira akajagari aravuga ati nta mwana wanjye n'umwe azorya ku mahera yacu atagenda yose ayavunja mu madorari kuko yarafite amahera menshi rwose ni umuntu azwi akomeye rwose ndamuvuze izina rwose baca n'umwe yarafite amahera menshi rwose avuga ati jyewe n'ubwire bite amafaranga yanjye
cyane agenda akoresha agasego ako gasego arakora akagira neza atagenda kunda amafaranga yose yari afise ku makonti arayatora ashyira mu madolari atarunda muri ka gasego atabwira abana biyo je ndapfa mu isanduku uze musegure agasego kanje kambaye hafi kuvamo hose nari cyane ko mvuye uzorosegura agasego kanje Imana tubabare cyane ba apfa kagasego bakamusegutse mugo nyabana twari batikatunze icyambere bagize bavuze bati duha amakone yose ya mutaha bugura amakone yose basanga nari kiri bavuga tata ko yatunze tubizi amafaranga yo yagiye bararondera basanga hari kiriko baravuga ati araduhenze duhe historique babaye historique batabara neza igihe yaturiye none igihe yaragwaye mutaba amafaranga yaturiye ngo yakoze kagasego batanamuza uruhusha twebwe twasabye uruhusha ariko iyo umutama utamukoreye tugire tumuzure tukimukorera Imana tubabare uzuye kagasego baragatora basanga kari kw'imashini bagize gutya basanga n'amadolari nayo itokeye amadolari yaturutse barebe arabyuka amubwira bati mutaha niwirukire uwuruhutse nakenera gusegurwa sijana wayambwiye umuntu niyo kandi niyo ubi natwo uri gahabitse umuntu arayizi amafaranga abantu kuvuga rero amafaranga ufise ibyo ufise byose bifashisha abandi kuko bigenda kose ari umupfutupfu utange n'icyo twatumera nta minisitiri wo muri Kongo bamubaza ati minisiteri yawe imeze gute minisiteri yaje mw'intebe minisiteri yaje imeze neza minisiteri yaje ifise abasekreteri 8 minisiteri yaje ifise abakozi bangana gute minisiteri yawe si ibyo n'umurimo wiranguramo wikoramo iki kode yatwaje tubone we uginde mwene data none urinde icyo kibazo woshobora gukora ibyo ushobora byose ariko ubeho nk'umupfakazi kumenya ubwenge n'ubaho kuko uzi ko urubusa yakwigira agahambaye ariko umenya ati kwakira ibintu byose nk'umupfakazi naho ari ingorane ukamenya gufasha abandi naho mu bidashoboka ukamenya kugendera rya jambo ry'Imana ukamenya ati jewe iby'Imana yategetse byose sindabivuze mu kivunga ndavuze ndabyivuge jewe nyene zobikora uko Imana niba yategetse ko utegeza kurangura amabwiriza wayo ntushobora kuyarangura uri mu kivunga kuko Imana ntizoduhamagara mu kivunga Imana izohamagara umwe wese ukwiwe hame mubaze ukaba warayigereje izokubwira ati ingo wimbure kuko naguhaye itarena atakimaze ariko ugeze muri ijana mu gihumbi uzindi rero uzokwanurwa uko wiyegereje ku Mana Imana idufashe cyane kandi twabuze ijambo ry'Imana abangurikiye muri aya inyigisho y'umuntu muto nka jewe Imana ibaho umugisha reka dusabe pastor rero adusengere ku ijambo ry'Imana twumvise Imana ibaho umugisha kumera Imana amashyi cyane Imana ikongereza imbaraga n'ubushobozi aratukurugutuye wowe urakora hari ijambo ryafashije riva mu gukurugutura kunguta byose ukuremo haleluya ngo hanyuma yo gukunguta habaye iki habaye amen uragomba gukunguta amen urakunguta rero by'abikunda kugira ngo wegere igiharuro urazi ko wakuwe mu busa wegere igiharuro kimwe urashobora kuba uyu munsi 10 ugire valere kandi warizeho kimwe gusa ifu ku matama hari umusaraba wa Yesu amen
uyu musaraba nubafata kimugateranya n'ubusa w'uri ni data uteranye na Kristo yabawe ku musaraba Golgotha uracika 10. Abakubonye uri zero bazokubona uri umuntu akomeye, abakubonye uri umukobwa umwe bazokubona kumwe na fiancé wawe, abakubonye uri mu mama atabyara bazokubona ufise ikibondo wabyaye. Wavuze ngo amen. Haleluya. Iyo wegereye Imana ibintu byose birahinduka. Amen. Ibyo kwa misi yose abijya uko tutatwumva ijambo duhagarareko. Iri jambo naryo ryafashije rizapunguta hirya yerekanye kuwa ku wundi munsi, ariko mureke dukunguta ibyaha tureke Yesu mu buzima bwacu. Hari byatubujije Yesu ko yinjira mu kijambo cy'Imana ngo icyaha kirukana Imana, Imana yirukana nayo icyaha. Iyo duhamagaye Kristo akaba kuri twebwe twatubwiye ubuzima bwiza mu kazi. Iyo duhamagaye icyaha twatubwiye ati warupfuwe ndagushaka muzi. Hari umuntu akunda urupfu, turagomba gukunguta rero. Amen. Urashobora kubugwaye. Haleluya. Nababwiye ngo burya abakozi b'Imana ntabwo ari abantu basanzwe. Abantu bashobora kukubona uri umuntu rusa, ariko Imana ikuraba nk'umuntu adasanzwe. Ivyo nabikoze naberetse ubushobozi bugendera mu bana b'Imana. Iyo turiko turavuga ijambo buri muntu wese ari abatubega ivyo biki, ariko aravuga ati turuzero, ariko turi kumwe na Kristo turashoboye. Kuwa Mungu w'indu yaheze nariko ndabereka ijambo ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Ijambo rivuga si jewe ndiho, ni Kristo agira iki abaho. Ndababwira ngo iyo umuntu ari mu Mana abapfumu n'abarozi ntacyo bashoboye ku buzima bwiwe. Naho bakuroga muri bupfe kuko uri muri wewe ntapfa. Twarapfuye rimwe tuzokongera gupfa, igisigaye no kuronka promotion tukigira mbingoni. Wavuze ngo amen. Wewe rero ni mpamvu utinya urupfu nukubera uziyuja. Urazi kuja hariya muri gihono mugomba guturika. Ariko abana b'Imana bakizito umva, hari abagabo bitwa bakizito aho muri Uganda, abitwa bakizito babashabire Rwanda ngo baratuye baterwa mu itango ry'umuriro. Abandi bariyitwa ariko bapari munezero kuko baririye Kristo. Haleluya. Ko batagiye kuzaparika bazabona mw'ijoro, ko batagiye guparika barose promotion. Amen. Bamwiza mwijeje mbere wa mwana yari yuzuye imbaraga hehe. Umwe abamosije weyo kare kaje umunsi cyane karagashitse karakoba gato cyane. Si jewe ndiho. Ijambo ry'Imana ngo gukunguta kama ngo ntacyo sigaje ndeke ingiye Kristo. Kaje nariko ndabereka ubushobozi bw'ijambo. Aho ijambo rivuga ngo si jewe ndiho, Kristo Mesiya niwe ari muri jewe. Haleluya. Ushobora kubona Ferdinando, ariko Ferdinando akitekira hospital. My God. Ivyo saiwe bisobanuzi atari jewe ndiho akaba ari muri kira. Ibyo birashoboka. Ubundi mukazi w'Imana Eliya bamubona ari umuntu w'igishuri, bamubona ari umuntu atize amashuri, bamubona ari umuntu w'inyarucari, ariko isaha imwe usigeze. Haleluya. Basanga Eliya ni umuntu yize ibintu byaje. Eliya ntiyigeze amenya n'urudome na rumwe ku ishuri. Ibyo kumenya kwiga ibyo ntiyigeze abimenya, ariko mu biganza byiwe. Haleluya. Yari afise telekomande igiye bibura mwiwe. Birashoboka rero kuri uyu munsi ushobora ku biganza byawe. Nubwo uri mukene bihoga, nubwo abantu bagutaye, nubwo utabona ijuru, nubwo utabona gutabagwa, nubwo utabona umubyeyi, nubwo utabona akazi, hari telekomande natasize mu biganza byawe. Aya n'amaraso ya Yesu, abacunguwe n'amaraso ya Yesu. Turashobora guhindura amateka n'ibihe. Haleluya. Mu biganza byacu turacyafise birashoboka. Ndacyafite birashoboka. Muriho abo Yesu acumuje amaraso yawe ngo amen. Na uracyangwa amen.
warakize neza kapuri 3 bakomeye Imana amashyi. Haleluya. Iyo abasazi batavuga ugiye hariya murikira usanga abapsikologe ubone Ferdinando kwa Mungu wamubona n'akagabo batatu kamaze wamubona n'akagabo kageze ariko muriwe harimo fakirite. Haleluya. Dans la médecine psychiatrique qui pourrait être la psychologie de l'homme. My God. Haleluya. Uriho hari jambo yavuze rikomeye cyane ngo suma ngo turaga mwitegereje ngo isanga turi hanga rikomeye cyane. Haleluya. ngo nta muntu n'umwe ashobora kugira iki ngo nta muntu n'umwe ashobora guhagarara imbere yawe baba bakomeye baba bahambaye badafite Kristo ntibashobora. Haleluya. hari ikibazo uyu munsi tugomba gusengerwa, hari ibyo Satani yubatse mu buzima bwacu tugomba kubisengerwa. kuba Mungu ushize Kristo byaracaguye babere Babuloni twarayikubise hasi. uyu munsi turagomba gusenga kandi Babuloni mu buzima bwawe hari ibintu byigize ndanse. Haleluya. hari ubukene buhanze igihugu, hari ubukene buhanze imiryango, ariko jyewe nawe ngo mubega agipima n'ubushobozi bwa Eliya. Eliya ntiyapfuye arahera. ijambo ry'Imana riravuga ngo Eliya yari umuntu nkanje. Haleluya. ahandi muri Bibiliya haravuga ngo jyewe nduta abandi ngo nduta abamarayika n'abahanuzi kuko rero nacunguwe n'amaraso ya Yesu. ngo abamarayika yabaye gucika imiyaga ngo nanjye yabaye gucika umuriro. abari muri yo nimuvuga ngo amena. Haleluya. hari abantu bazi ko ari umuriro. ndi umuriro kandi persona iyo umuriro watse bakubona n'akantu gato cyane. iyo umuriro uba iyo mu kibiriti ufashe akantu gato gusa ukikabona n'akantu gato mu kibiriti ubona atacyo kamaze uza kumenya ko gafite amarere. iyo ugakuye mu kibiriti ukagacana Eliya bagiye kumenya imari bamaze gusohora ijambo akajya kuba kumupfakazi abana bakene Eliya acika hasi itanga ibyo kurya Eliya acika pamo umupfakazi atarabidashinga na rugero aba mu gisagara abatunzi bakenye abatunzi badafite shinga na rugero abafite diplome bariko barabuha abafite amapasiporo bari mu gihugu nta migration yari ihari ariko umupfakazi ko yamenanye na Eliya ko yamenanye na Ndiho agenda yifuna amavuta yirira n'abana biwe. birashoboka nubwo inzara yugarije igisagara, birashoboka nubwo turi muri ntibishoboka ku Imana yacu hari ijambo ryanyu bifise. hanyuma y'icyo Imana ikora imirimo n'ibitangaza. si wowe uriho uri umuriro. hari abantu bapfurira bari ngaha ni bande? umuriro muduze ibiganza ngawe. abantu muri umuriro muduze ngawe. hari abantu bari umuriro ngaha abazi ko ari umuriro muvuze ngo amena ndende dusenga Imana. Haleluya. igikorane we hari igikorane n'abantu bashobora guhanura. Haleluya. ijambo dogiteri ariko arigisha niyo teme nari ifise nariko nigisha ijambo rivuga ngo turi umuriro. Haleluya. navuga ngo umuriro w'Imana umanuke abari ngaho batanga gukuba abadayimana abantu b'abategetsi bari bahandi baravuga ngo uyu mugabo uri kumbaza neza ibintu gukoresha baje ngo baje kunegera nagize guca gusa bikubita hasi bose barahindukira bizera Imana. barahindukira bizera Imana. Haleluya. abo Yesu agiye kugira neza mu byo bamena. bose bahindukira bizera Imana. hejuru y'ibibazo urimo, hanyuma y'ibyo umazemo igihe, hanyuma y'ingorane umazemo igihe, hanyuma y'agasuzuguro umazemo igihe, hanyuma y'uko
iyo wizeye ijambo, iyo wese wizeye, iyo wizeye ijambo, iyo wizeye ijambo, iyo wizeye ijambo riraterura umugabo, umugabo rikamuterura rikamuduza, umugabo yigira umugabo w'umunyambaraga, uwigira umuntu akomeye rikamuduza rikamugira zero, ariko niba ufatanyije na Kristo akaba igihangange mu bantu badasanzwe. Haleluya! Amen. Ikintu gitumye mukobwa yo handa imuranga bagafata itike biga bakadusenga hatari imana babonye mbeba pasiteri yagarutse umwe na furu yariyicarira hariya ariyicarira ati jewe ndahabwa abapasiteri b'Ubujumbura ndavuga ati utabaza kwicarikana yagiye avuga amajambo menshi mbabaze nk'abajya yagiye avuga ati ibintu mbonye atariko no gusenga mukabaza mukozi w'Imana arahananiwe warahana ntabwo duhanamiwe, uwaduhamagaye n'uwo kwizerwa no kwisohoza azabisohoza. Uwaduhamagaye n'uwo kwizerwa no kubikora azabikora, no kubisohoza azabisohoza, no kubisohoza azabikora. Uwadakugiriye uku kwezi kwa gatandatu ndagutangariza ko abantu bagiye kumenya ikintu mu buzima bwawe, mu buzima bw'ijuru. Uba ibindi konavuga urabinde hatari ukazuba wabyumva cyane wokwemera ibindi konavugana nawe Imana igiye kubishingira intahe kandi abantu bagiye gusobanukirwa ko atari wowe uri hari Kristo muri wewe. Abantu bagiye kumenya ibindi abakuba muri nyarutari bagiye kukuba muri umuntu akomeye wasabye gutasa umwanya muremure natangaza ku wa gatandatu mpagaze muri uyu mwuka w'ubuhanuzi n'itaso washatse uyibone mu izina rya Yesu. Umuriro mubi na butumu mwe murabuze hari umuntu bababwiye yuko yegera umuriro kiretse Meshaki Shadraka na Abedenego tugeze mu muriro ducika umuriro, tugeze mu mazi ducika amazi kuko niyo mazi y'ubugingo. Haleluya! tugeze mu kibazo ibibazo bihinduka inyishu kuko niba nyishu ibibazo byose. Nta muntu n'umwe ari kure kuba kuduga hejuru. Nta muntu wumva ubuza kuduga akagira ikibazo ntaza kumbuye, ntabwo uririra ninarurira nta kibazo sije ndiho. Sije ndiho ariko n'umuriro w'Imana uyu muriro nyene ndawutegetse mu mwaka w'ubuzima bwawe. In the name of Jesus. Happy. Mwumvirize umuriro ukora umusebe. Mwumvirize mwe muceceke gusa, mwumvirize umuriro ukora umusebe. Aha rero yadadaje mugenda ahe wowe ufite uburenganzira murana
bageze gutera imirasi nagiye n'amahane gusa abo nabo barangije muri jewe ndiho. Amen, haleluya. Nuza kuhaza yo bari umugabo asegura na marayika w'Imana. Amen. Regarde. I send the fire to him. In the mighty name of Jesus Christ. Murebe Imana no gukora ko mu izina rya Yesu. Ukore travaye amafigo amaguru umutwe iby'abapfumu n'abarozi bakoze ibyo nabitesheje agaciro aya maguru yawe umuriro w'Imana yinjiye mu kandi asure abere travaye ubwiza bw'Imana buyaganse moto wa Yesu moto wa Yesu moto wa Yesu kuri gase n'Imana yo taburi ndebe yaje moto wa Yesu kisayeha nda ugandesi sije ndiho Yesu ari muri jino uguye rutanga kurira mu buzima bwawe mani cyangwa ngo haruguye agomba kurira muri wowe wumve ibintu gusebya uri amahoro mu bintu gutwike iyo muhari mu muriro ntashobora kubona ibyagamo ndamushize mu muriro wa Kristo Mesiya. Regardez, ça commence. Ça commence. Regardez, 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 regardez. Comment ça chauffe. Regardez. Il manque de la position. Où on a chaque mot, quand on a dit quoi. Je fais ce que c'est la démonstration de la puissance de cet esprit. Fire in the name of Jesus. Touch in the name of Jesus. Regarde. Touch. Touch in the name of Jesus. 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 Holy Ghost. Holy Ghost. Ayo maguru. Glory man ni chemora na maguru yao. Aya maguru ale travail kandi. Aya maguru ale travail. Montois. Ndagushyize umuriro w'Imana muri nyina. Ibyarimo byose cy'umuriro w'igihunge. Ibihunge ibyarimo byose. Yes. Umuriro w'Imana ugutwike. Umuriro w'Imana ugutwike. Haguruka. Haguruka mu izina rya Yesu. Haguruka mu izina rya Yesu. Haguruka kuri ubu bushobozi bwamwemuye. Amafyigo yawe yuzuye muri. Pick up in Jesus. Aya maguru yawe heri munone ibyari byayafashe n'ibyayaboshe yarekure utanga urugendagende Kristo Yesu agaragara nk'Imana guhera uruhoke iby'abapfumu n'abarozi bakoze ndasanga baguciye imitsi yose isubire mu buzima isubire mu imbaraga isubire mu komezi
aya mashyigo yawe nabe mazima. Touch of Jesus. Haguruka. Haguruka mu izina rya Yesu. Akira ikiganza cyawe. Haguruka rero. Protocol ngo mufashe. Doza. Kekatra. No. Holy Ghost. Mwami Yesu. Uko warulejo n'uyu munsi ni kuri. Kuri umuhungu ashobora guhagarara nako gusa. Amaguru akumva yashinga hasi, amaboko akumva imbaraga. Waratubwiye kugiye kubohora kandi ugiye gukiza. Kora igitangaza ubohora uyu muhungu. Ibyo abapfumu n'abarozi bakoze, ibyo bice bihagarara, abone ko bakamubwirwa neza mu izina rya Yesu. Wakire gukira, amafigo yawe neza, imitsi isubire mu buzima, wongere kumererwa neza muri byose. Usubire utambuke mu izina rya Yesu. Thanks. Bwiza bwa Kristo bari mu buzima bwawe. Uhero ibiri mu byose bizamuke. Ni mu byose bizamuke mu twose yawe mu izina rya Yesu. Mu gikiza cyawe bro Imana habe ubwenge n'ibitsi bisoba bw'ingaruke yumva amahoro. Mwegere. Amen.